haerenga niho, he paraoa ngā kauae. Ko Te Tau Ihu Te Ara e mauria mai ana ngā mea e rua ki te ariki nui koinei ngā waihono i te pō. He wahanga whakahirihira ki a mātou ngā te tawhiti o Te Tau Ihu mai i a tainui ko te mea nui ki te kaui tēnei kaupapa ki reira ki te tupu ake te kotahitanga. He hua no tangaroa i u te pākake ki moturua i te tau 2016. Hei tā Barney Thomas, i tatari rātou mō tēnei taonga mō te wāroa. I whakaaro kē rātou ki te koha i tētahi taonga pēnei ki te Kiingitanga, engari kaore i puta te wāhi kia taea te tuku a tai rawa mai ki taua tau ka taea. We decided that we would still go ahead with that koha and we would give it to Kingi Tūheitia. And sadly he passed away. And now Te Tau Ihu are taking this kauae jawbone through to the Kiingitanga and we are going to present it to the Maori Queen on Thursday morning. Ko Thomas te kano he ho miro kua whakahaere i te ara o Maurei, te kauae tohora, a ko tāna ko te wā tika te mea nui. Because of the inconsistency of the ferries and the weather, we decided to bring it across to Ike o Maui through to the North Island earlier than what we wanted to, but it was a good call. And we asked Ngāti Toa if they would store and look after that for us because they are one of the 8 iwi, and they kindly did that. It'll arrive today, it'll be stored under lock and key for tonight and Wednesday night. E ai ki te hiamana o te runanga o toa rangatira a Callum Katene, he tohu tēnei taonga o taua hiahia kia whakapakari te hononga ki te Kiingitanga. He wahanga o tēnei wāwata ka puta mai i te tono tūheitia i te rātau. He whakautu ki te kāwanatanga ki te whai te kotahitanga. Ne? Ko tētehi kaupapa, he wahanga o taua whakaaro, ne? Ki te whakapakari i te kotahitanga o ngā iwi Maori katoa. A te taite ka tae mai te kauae tohora i te marae o tūranga waiwai. Hura Kairangi Nicholas, Tahu News.